I pozdrav Vukovi, dobrodošli u novi video. Šta radimo znači danas? Danas odlučio da vam pokažem kako ja to pripremam Artemiju za svoje mlade ribice. Pošto znate iz prethodnog videa da sam dobio mlade od Molija, sad sam ovdje donio boca, vam treba kakvu imate. Po mogućnosti najbolje da bude staklena, jer je ona teža. Ali ja sad nemam staklenu, sam bacio, tako da sad moram u plastičnoj. Artemija mora odstojati najmanje 24 sata i tek onda možete da je dajete. A ovo ostalo morate vratiti nazad na tu neku određenu temperaturu. Znači mora biti temperatura između 26 do 28 da bi vam uspjela Artemija. Ja to, pošto mi je najniži ovaj akvarij vamo, s gupikama, to ću tu da radim. Ali prije toga želim, svi znate mog prijatelja Bakija, poznati kao balkanski akvarista, on je svoj glavni kanal preimenovao u Baki. Zapratite ga i tamo. Tamo će da snima on sve i svašta, a prije par dana je otvorio drugi kanal, balkanski akvarista. Znači sliku koju ja sad vama gledam na telefonu, vi ćete dobiti tu gore u uglu. Znači zapratite ga na balkanski akvarista, tu će objavljivati samo akvaristiku. Znači iće sve iz početka, koga zanimaju zlatne ribice, on ih ima, on ih razmnožava. Znači njega možete bukvalno sve o zlatnima pitati. A ima i drugi riba, još ima planova, to će vam dalje on da vam priča. Ali znači eto, balkanski akvarista, zapratite ga. Znači brat se trudi evo, na 2 kanala, plus što još snima na 3. kanalu poljoprivredu. Tako da na sva 3 ga zapratite, naćete ga, vjerujte mi. Ajmo mi početi sa ovim, da ja maknem telefon. Znači vamo sipate vodu, znači to je bitno voda iz akvarija da bude. Ja sam naručio Artemiju, neću ništa da reklamiram, nije plaćena reklama, ali evo, samo da vam pokažem. Najklasičnija u kesi. Ovo je 195 grama. Znači, prvo što ću napraviti, dodat ću soli u vodu. Znači, mala kašikica, nemoj da nekom velikom kašikom ubacuje. Dvije kašikice, znači dodate soli. Samo malo, jer sam zaboravio. Evo me, čep sam zaboravio. Znači kad ste ubacili 2 kašikice soli, zatvorite bocu, bila ona, kažem, staklena ili plastična, ali najbolje je staklena, jebi ga ja sad nemam. I promučkate da ova sol da bude po cijelom, ona je odmah pala na dno. Tako da dobro promučkat. I onda očepite. I sad idemo s kaškicom Artemije. Dobro. Pošto je ovo malo više, ja ću uzeti još malo, ne puno. Baš malo, pošto je ovo malo veća boca. Tako. Ok. Sad ću ovu Artemiju zatvoriti i spremiti za kasnije kad mi bude trebalo.
Artemija vam može stajati kad prođe prvi ti 24 sata, onda tek prvi put možete koristiti, nakon toga vam još 2 dana može stajati. Sad, pošto nam temperatura treba otprilike biti između 26 do 28. Čujete sad pumpu? Najvjerovatnije. Ja sad nema crijevo. Najlakše nam je kontrolisati i vama i meni i svima. Najlakše je kontrolisati temperaturu preko akvarija. Tako da ja ću ubaciti u svoj akvarij. Moram kasnije vidjeti, mislim da je ovdje 26 već temperatura, tako da samo ću ubaciti unutra. Samo da prvo maknem ovu vamo travu, ovu lopticu što je tu došla. Znači krećemo s ubacivanjem boce u akvarij. Super. I crijevo do dna ubacujete. Samo da maknem ovu travu, ovu plutajuću vodenu leću. I crijevo znači do dna ubacujete da ide. Sad ću vam pokazati izbliza kako to izgleda. Evo ovdje je pumpa spojena na crijevo. Crijevo je kao što vidite tu skroz dolje u boci. Jedno sam ja sad malo pretočio, ali nema veze. U biti ovako, znači mora da rokaju. Znači nemojte stavljati dolje raspršivač, nego samo crijevo. I ovo je sasvim dovoljno i ovako nek bude. Voda je zagrijana na 26, sad sam vidio. To je dovoljno, ovako treba proći 24 sata, onda uzmete crijevo drugo i samo, naravno izvadite ovo crijevo što radi, i samo izvučete si s drugim crijevom, ovakvim malim, malo, tek toliko koliko vam treba za jedno hranjenje, ostatak vratite nazad u akvarij, ovu bocu ovako da vam bude opet na jednakoj temperaturi i vratite mjehuriće da i dalje brbuću. Tako da to je to što se toga tiče. Znači nije komplicirano. Kasnije kad isisate to u neku čašu ili ne znam u šta, onda sa špricom uzmete obično onu špricu i uvučete si koliko vam treba za hranjenje i nahranite ribe i to vam je to. Artemija, kao što sam rekao, 2 dana maksimalno može da stoji. Ne više. Akvarija neću snimat pošto je malo u kaosu, ima i algi i svega, moram ga čistiti. Tako da ovo je akvarij, inače što ima samo ovu pumpu. Sad moramo baciti pravu pumpu da ima. Ali eto, to je taj proces dolje i dalje roka mjehurići. Vamo se sprema Artemija i to je to. Eto još jednom da kažem mog kolegu, sad na glavnom ga kanalu zapratite obavezno Baki, a na ovom drugom ga isto zapratite Balkanski akvarista, tu će sad ići videi što se riba tiče. Trenutno što znam ima beta borca, možda i njih budem rijestio, ne znam. On će vam svakako to snimat, Zlatne obavezno ga pitajte ako vas šta zanima. I to je to. Zaprati ga i tamo gdje snima poljoprivredu. Dečko je Tito, na 3 kanala uspije čovjek da radi. Eto, to je to. Ja znam da se video svidio, ako je obavezno ostavite like, pretplatite YouTube kanal, dijelite ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav Vukovi!